kengken. Tumben penyeruannya nih cemat kecemet marpesu. Meman. Nanya aja Meman sing cocok nah. Cemat kecemet. Wih, Prajani, Meman. Menyen kaong. Dadong. Nah, apa tuh kegeriap-geriapang? Apa kuangan nah? Amonian kan terus hidup. Boy jadi penyeruan. Kuala gajah terus amonian kan. Neken ke bangral amoy. Asana ongkos ojek kan kuangan. Wih. Oh, makang masalah gaji. Memang ini kengken. Ulas begratis, makan begratis. Gaji patut man subuh. Oh, man gaje. Bilang man gaje, potong gaje. Man bilang minggu melang piring dah dua. Piring ini belah. Piring tu kadang memang cang man ngide. Belah nak beli masih piring. Piring ini pongek tu lali moto masih anu. Man, cara jani apa ke kadang gratis? Baja keto, to piring ini sing kango tu. Ayo ngabat neng ngajiang. Mana? Pokoknya kene nah. Ditiang kamu pamit leng dini. Kaki jauh. Kang alih pengalaman kerja. Adik Kang alih pengalaman kerja. Oh. Kata aja lileg motor dah saya. Jom kan dia kang alih pengalaman kerja. Bang lah kemampuan nang biang betua kau kini. Kemampuan. Pokoknya ditiang kang alih gaya lu. Walau pengengal manpis. Dija ada uno nang alih gaya aloh pangman pipis. Asal bemagaye berat mareman pipis. Ton ada keto. Om ayan tadi pergi no keto. Apa katung? Kaditu. Ngigal. Terus bangepes. Kan manpes Prajani. Oh, pangman Prajani. Kosong cara dini bulan. Birat aja. Kayak nih. Man biasa nih sing langsung bangepes yang ngigal. Oh, yang ngigal tuh. Nah. Kengken. Yang ngigal bangepes nih koper tuh. Wih, koper manpes. Dan Maksudnya koper anu kirim mo koper nek di rumah cenik tuh koper gitu. Aduh bedaro. Adik Borin makere ngigal terik bungutnya malu. apa Sing peplilutan. Koper banget langsung ada koper gitu. Dan Kengken. borin banget pipis begitu jelapang kamu si rumah cenik tuh koper tuh. Transfer gitu naik. Koper rumah cenik ada nak WC. Kena ATM ada ane tuh. tran Kena kan intlek lu sing lek ngapa leklek mon aku kalau nolek kain belek yang kena man. Jadi pang perjani manpes gitu. Oh, man ngudiang. Artinya Ngigal. ngigal apa dek no? Anu apa? Ngigal arjo. Biaso. Beliau masih generasi ya. Ngigal tupeng biaso. Bisa ngigal topeng? Banyak inan yang Inan apa? Inan pulas anu nggak topeng wani ada. Moni ada. Rangdo wani ada. Celulu ada. Saling celulu. Barong Nah, barong nih. Barong apa? Sing ada barong loh nen. Oh, jadi pakaian ada barong lo. Bapang barong wani. Jadi bapang barong lo jadi. Barong lo. Men jak dua dari apa nih? Nah, tiang korewe dari nas nih. Man? Apa dah nih tuh nas barong tuh. Pungal nih. Tiang dari ikut nih. Oh gitu. Kak cenik engkan nak longnya tadi. Saget uliane nyen Pak Kadis ngupah bukang bapang luh nya. Soalnya bungut barong lung san. Topok bungut barong dah. Topok. Motok. Sing topok ada nih. Apa dan tuh? Tebal. Sama. Nah, gal barong. Memang kalau diikut. Nanti ikut. Dori tongosnya nah. Dori yo. Nah. Mana? Gal barong.
panas basang kan. Adi Sedang nganga bungut barong. Dong jet nih prut. Mana mengkena. Kayaknya nih dong memane. Anu baya Udah diikut si Dori oyong ibon Udah angka buka. Oh angkal ikutnya ke muka. Hah? Barong kan barong wani harus ikutnya di muka. Oh yan bareng wani. Man Rago kan nak bareng lo nih. yan barong lo bungalannya beten. Aku do bareng lo misi pungalang. Barong lo he. Hah? Dua nong. Oh ya. Nese. Ah. Ada bense. Dijatuh. Ada aja. Punggunanya pada len. Oh, yen pungalannya tidur, Angon ngamik. pungalannya beten. Angon ngamuk. Apa mu? Oh, Bisa sapol PP amu kak. adi ngamuk sapol PP. Soalnya sapol PP ngejok nang amu dah. Oke dong. Aja jangan ngawang-ngawang. En pada diikut Dori nak ngoyong naik. Wajah tadi masih makisnya diikut tapi koordinasi na antara penari di muka jadi belakang tuh penting nih. Pedawang ikut malu, nasa sen ke muka lakuang. Oh jadi nase perintah memang orang makisnya dah. Tadi nas barong sen bisa tuh. Ye, ya peleh ben ngelawan. Dua kong ikut deh, dadanya ikut deh kisah dari bannya ke muka, barongnya nasnya muka na aku na. Oh gitu. Oh. Nah berawal aja gitu mana ingsak can nasi ikut deh nasi. Aja yang legai saja. Lauk. Ah, Ajak ke membalik barong. oh berarti lah es barong. Para mondo kan ada kan lagi mau balik bareng. Baik. Ada bangke mau dah kau. Babar bangke nasinya. Ratu betar. Nu masih. Dinga horto Nabi. na orang meringkas. Adi ben hidup. Do masih ngerti. Aneh tapi nyata. Oh gitu. Baik. Ra. Tiang. Ngoyong yang. Wayannya tuh. Niki maru nepuk kendahan ikut barongnya kenyil. Maru kan sing misi ikut. Bungalan den. Ikutnya dijak. Ini mana gon kurenan maru jo. Enggak. Bani apa tadi kabliang. Boy. Kakang istri, nih lautan lo ngajan. Engke. Cara bintang film. Nyen. Adi beng selamat. Oh, nih di Jakarta tuh. Bungotnya kebeng senyak ngep. Oh cibe. Saya gitu yang di Bali wayah nih. Oyan. Pereratu. Peratu. Liung lah banyak. Oh, bungot nih. Bungut nih. Lauk. Ah, Dok ewa. sing Adi ini len pemain dramanya sih. Hah? Hah? Adi sing mau jujuk gitu. Hah? Kayak saya jujur. Pada. Nena. Gua mau jujur nih. Oh, sing Maksud lo? sing kadena entut majeriji. Nah. Sombong dan cinta marjiji sih kene jangan jalan man. Aduh no kita. Enggak. Calon mimi nomor 2. Aduh. Adi Gustin cai ini kita kayak gini dong Ci. Ra. Daerah Enggak. tuh nyak ketidang bani meliang penganggo jang. Mau nganggo enggak? Wih. Penganggo balik. Ah, Balik. Adi Udah pengen boleh balik pengen kayak balik. maksud Ci. Maya sing penganggoin baliknya karena sakap kan sing anu lah. Oh, pengangon balik. Aja ini kan pengantinnya malu nama kasung diang balik malu nang payasang. Oh iya. Oh iya nyak. Dan siang das nyak balik kan mau payas. Boy mau payas balik ya menek sih kebeledangin das. Mudiang menek. Nah, mue. Aku nah keken. Beli perak. Masa ada tuh aku istri kan masih. Memang kayak ngai baju. Sikut jak memang jahit, sikut. Oh. Sikut. Sikut. Ewa ngikut niki. Adi Apa? Kulitnya keriput. Sing belang kan bentang. Kan keriput yang dini kan itu. Sama lah umurnya benak lener gitu. Pulas. Ada pulas. Yang sing pulas syukur. Lala lele ya. Oh. Lasa lese. Pangsakan pas. Mebah. Arab tuh jane, Arab. Main. Orang main. Ah, Ngerap kaja ke laut. Nah. ngajak lo. Kene.
Ngoyone nak semplot man pulas nih. Aduh. Cara helikopter. Asal jongkok jete tegah malonan. Aduh nak ngentut jang. Nana, bang. Dia jumpa aja kene ang jamuning. Saya nyalong. Oke nih kene. Nah, bobo. Besar mata sarang. Bobo. Limun lah serang. Oke nih. Leng dini nae leng dini. Bobo nih. Nak ukur. Uling. Ada sih milu pulas itu. Uleng dini nang ukur. Lawan. Lah kenjen aja lo punya nih. Nang ukur. Hujan na takon. Lumong. Ya, Cantik nawa nang ukur. Bener ada cewek pulas terpaksa aja. Lama keluar kan cang hidup. Payu nih. Ayo lu. Meter tengah. meter tengah. Lebarnya. Ben pulas nih. Ben po. Nah yang penting kan man baju jangan. Baju man. Oh nah pulas. Lima dini jangan lima. Dini kene. Pang pas. Nah, bo. Udah tuh 80. Pesan. Nana. Orena. Lantang 2 meter. Lebar 20. Pasar baju. Sing. Man. Keropak. Gerobak apa? Wah. Aduh, kene bawa tua mabat. Aduh. Wak berengket mabat. Adik. Bidan, Ben. Aman sing ada kesempatan PKB sing man ngale gawe. Weh, Era, maksudnya ngaet gerobak apa? Keropak bangke. Peti. Nah. Dong ang sombong cie. Mare cang tua kene. Dong anggap remeh kan cang. Kadan ci maluan. Ayo. Kadan ci. Bang panggilan pada bahasa bang. Nyoh ne waya kadan ci bangko. Kadan ci nyoh ne waya kadan ci kalulong. Done pecik. Nak maluan ci ke bangko. Iya enak nih. Enak. Kadan ci barang apa cang nih? Hah? Kadan ci barang apa? Barang betawancang, barang rongsokan. Barang rongsokan. Nah, sombongan awak cara lubak ke gitu. Yang cara lubak. Kaden karuan nyun itu kalulong malona. Apa mau? Siap. Boyes. Siap ular ane putih-putih gini, Bu. Kadang mana mana. Kemudian sedek lubake. Hei, bedekin mau menyinah. Bekaruan ane tua kene kal mati malonan. Karuan buah nyuwe kal neto kal ulang malonan kadenci. Man napi ni ulung. Bisa malonan buah poh ulang. Adi buah poh ulong. Api ubang ada buah poh aja nyoh. Mas sampai punya nyu misi punya poh dong. Sombong ang san ya beli. Enak ngoyang. Balai betul. Oh, masa gitu macam-macam. Ada berselalu tuh. Tadi orang kan. Ane kengken ketut. Bang ketut. Ngoyong kengken nih. Woi. Aduh Haji. Aduh, gelandak luntuk aja dah. Nyajang pesan polon tu. Omong tu pesan lah. Dosan legenang yadi ni dek legenang tiketa. Mula bikas parah muli mula jelesan maka jangan mula. Ning. Dia ngaji. Dong kandi ko kene tingkah parah ni. Aduh sakit banget. Iwang dia. Kanti nyakit yang bangkiang dong Haji Granong. Ngaji ranong. Mame cang lugre dijang ring palunggu haji. Saya minum man. Milu Cik Haji. Ring pernikahan itu. Yen gelah dadi maji ciseng dadi maji. Si tadi maji haji yang gelas jadi itu maji haji ngawal di haji kuda gitu. Ning. Dong kandi ko kene tingkah parah ang dewone bani kenaten dewone. Kengken unuk kesengsan dewo dan nguren parah kan. Haji.
yen dados keles rasa cadek tiange Haji. Nuturingipun maka tiga niki Magna gererah Ki Adi kalajak ti tiang mapitongan unuk hidup tiange. Anggen Haji oke sampun besar yang tiang pangten ngelakenang turing tekan teka kenten pemargen nipun Ewong selengah. Petawang parakan. Ratu bakul Apa lingsir. sudah? Ratu bakul lingsir. Ketang-ketang boyan apa yang ngalan buangnya besu enten. Saja deh wong raos gitu. Dan menaji dong. Udang tiban dia ngantiang-ngantiang bawa saji nih. Kau nyangka pan tiang sarangi beli di kering semetonan di tiangnya. Kayang mangken ceng ada. Nah panggilan ke sena basang tiangnya. Nggih agak Ya. ya. Bahan tiang ke mau kosong dia parah nih kamu. Aduh. Ulian penghilang senape perak ke bang. Nggih murah meriah lah. Murah meriah. Koban sih. amat demen naten cie. Yang kade perak aja dewa benda lekat apa kelekat. Konyong belang bungkem. Mas Pebeki. Ye. Engkian. Ya namun niki Dewi bawan aja nih dikirim puri. Pangtan ya bawa saya kan naeng. Janji kan gede. Kalau sing ada apa? Ning. Nyenake bani kape ngaji. Ratu nih dini diwaringin sumsan. Nyen. Ngelarang sana ngeloh anesti anarang jano. Aji sukutu. Oh gitu. Ampun ya kendan. Buan kan lea. Hah? Kalau sing ada apa? Haji Druk. Main laku druk. Panak leak mau berarakan ini. Dijauh ada pernah lea. Koban Dijauh. sih. Apa ada panak leak mau berarakan. Paling-paling kamu ke pekan ke Tapiani mau belanja. Lea bisa mau belanja beli. Mangken siapa napi kayu naji. puniki ando Haji mangkin. Ditiang wenten atur. Mana titiang reng Haji mangkin. Mapinunas. Dua ning kedah ipun Adi kadi puniki. Ya titiang sampun je. Kena titiang ngerah anak istri. Kena titiang nenten. Kena titiang meliang-liang. Dan wenten. Mana titiang punapi. Mangkin dan sapuniki Adi. Ireng mangkin kayoning. Ya nanti ngutus titiang sarang parak deh, titiang jaga memargi. Ijo titiang rerah, ijo titiang madek, banyak titiang memargi Haji. Ning. Iya nunuk ne raos dewo kape naji. Elah. Elah penaji nunukan. Saya aja kau gitu peragat elah. Halo elah. Aleh sing ada. Ning. Titiang, Yen patut ne pengapih Dewa Niagung sepadat tanggil ijaya. ipun pinaka klik tanem, kang rehang Yadi, calon somah sapunika. Tunyin buin. Mulut waktu ne sangat cager ngaji Haji, menaji. dan becek ipun rapun raut tangi. Kena macet. Pindahke ngawang titiang matur ring Palunguk Cokore Dewa. Sedang becek ke Palunguk Cokore Dewa sareng Ideyana. Duaning puniki wenten telik sanden Palunguk Cokore Dewa muning angreng sikian titiang kocap para putera ring amerta buana sampun sami nilar puri Ratu Agung. Kumanti wenten-enten sios. Oh, Nguruh tamu puniki kewos kaden yang nak nilar puli, kaden yang nak camping beli aku ngunyang. Ratu Agung. Gung. Inggih. Yen kene unuk ke jalanan. Kene orang gelahap. Agung juga senenan. Pengsido tu Agung ne ada di tu amat topono. Pengsido main berkejang. Pengsen Agung. ben gelap anak lah. Sedang becek kegalah kadimangken iring cadak reng pahawana. Ning, Ingat titiang Haji. para kencan berkejang. Nang barang ni Agung. Ini. Iring berjalan tu. Inggih tadi dia yang kirim itu. Paman, Inggih. lain bukete lan menjalan jadi. Lan ado kang mungkin kewirian paman. Munut pas wecan ajin gelah. Ngelaran ane madan aji ugik penesian. Lantul jalan nang jani. Canda ya di perjalanan.
malih pidan jagi titiang ikno yang buat kewisayan titiang mangkin. Nah, Bang Kedo marah kanggo. Mai parakan cai. Titiang iring terus. Iring gini. Nggih. Lantut perjalanannya DJ aja tekadnya. Mai. Terus. Beli, saget engken-engken WA gen nge. Bahayang dogen. Ngecek. Cina ya subok engken. Cina beli teko mai. Nggih. Ngori tadi. Alon melangi deh. Yang pamit tadi. Melang-melang. Paman jalan. Mai. Aduh. Beli ngiring masih ya beli? Oh ya. Bang itu marah lu. Asal subuh ngitung anggumi, yeni beli mapi nunas napi nunas sejak permangkin stres. Jak misi kendah nih. Kemudian dewa mau kuang kita kapan aji. Nang benar-benar mati. Jak mabinansan mulak ayo naji ken titiang sarang beli. Aku do dewa dot ngalih mak wani. Hah? Besik. Dadu. Telu. Molas itu pernah ngalian. Molas. Molas lang. Molas. Adi. Engken Rengket bang tiangnya. pas molas. Siki kan dan Apa sek kan konen karuan misi mana titiang salahnya kakak molas. molas. Baru baos nih kan. Do dewa semandang saya. Pemekas sekonden belen dewa teko mai. Patut mulo dewa kencan ngaji malu. Kencan kudiang niki. Kien ngaji kuno-kuno pengsita cekek mu ketek-ketek makan dewa nih. Oh, mana neng cekek kepange coko dewo. Kau jena kau wisesan. Daging ini kuno-kuno. Nggak kau kudiang aja tiang makin. Mapanya ngeragapan. Woi, ngaung-ngaung. Tuh cocok nih. Tunggalani dope jani. Ada gak kidang apa nyi? Nas pedas. Ikut di pesantian nih. Kulit apang sido cening mengayang. Nganca gome malu. Ngang jangkep. Ngang cangkeme. Wih, Yenak pidan-pidan penglingsir dewa nih. Sep-sep terhari-hari haji nih. Jak sakti. wih. Sesapa lah ya Apa ben kanti pos haji gelak dewa. Mangke dia ngelang pas aja mangke. Nah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar. Aduh, memang. Adi. Mati lah jane. Adi mati. Ajen cang na TBC. Ah, Aduh, Mau memang ngelang pas mo. Ah, Memang ngelang Titiang. pas mo, ah. oh titiang ya cekeknya lolek tuh. Oh gitu. Nge, ngaros cokor dewo. Dan tadi dia mau misi ngelang pas sih. nang main malu. Ayo. Nanti ada. Enggak nih pemadan puber makanya bangka nih. Sengsen man mau ulang. Anak pedidi nage cium macam. Nyen agen imam. Mencet yang aja dia tuh. Dia Kaden borin aja ngengangan cangkem dewa nih. Aden kal bangau isi kal kaijen kau banding isi. kencang ngelang pas, ada yang ngelang bakso. Weh, kenseng dewa juari dini, lan di perilan. Udah gedongan. Gedongan no. Angwang dong mau kecu. Kencang. Nah, Angin mata. Main. Rusang. Mangyang titiang ini. Apa ngidang?